Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Чӣ хеле ки барф задагиай, ана як хело мисол радиаторои хучона намедонанд чӣ хеле масъала рехтан дар кор. Ман ина ба шумо нишон метиҳам тарзи рӯғанрезиро ва уровни маслае ки мисол чанқа уровнишай. Хуб, видеоро бо диққат тамошо кунед бародаро. Ана касе моро дастгирӣ мекунад бародаро, барои качествои видеомон хубтар беҳтар карданием ки барои шумо нуқта ба нуқта битовад дар чашмотон. Душанбе сити мо дар рӯи экран ҳаст. дастгирии шумо пешравии мост. Хуб, видеоро тамошо мекунем, бо баҳогузорӣ мекунем. Зиндаву сарбаланд бошед. ин инҷа бо диққат тамошо кунен. Тарзи мисол лентаи фулентае ки гирдием тендамо мекунем. Чӣ мисол тодан дар кор ва чанд круг. Мақсад ғавси бадам набияд, тиники бадам набияд. Ина нигоҳ кунед ки мо чанд круг и тарафша то метем. Бо чанд круги дига мисол тарафе ки сахт мекунем, ҳамун тараф ҳам мисол тоотем. خب تماشا کنین همشون میفهمین برای آخرش جرنی باد کنین و خوبتر بشه. سلام علیکم. این چوکاداگه. برای اگر تیم باشه تنش 40 سومونان برای اوای رشد. خدا باشه. خوشه. امو این پیتای ایکو امو خوشه کامو پیتینو باتریای اینا ما روغن بریزیم. اینا مخاب چنین نمیشونه پرش میکنیم باسه максимально. خب خیلی نمی ترزیم روغن ریختن اتمود کنیم. این به درسیم و خوب زنده و سربلند بشه.